Malemgi mafam amada mass atrocity, genocide, war crimes, ethnic cleansing amade, crime against humanity, hairiba sing asigi manungda amana awaba tahalabade. Malemgi Meeyamna awaba tariba mafam adugi Meeyambu ngak senbinaba United Nations ke mifamna amatta oina yanakhraba R2P responsibility to protection hairiba principle asigi makhada Manipuri Meeyambu protection Piba Mathou Tare Haina lamdam asigi tongan CSO singna lauthoptuna UN da Cherol Thaduna Khanghankhre all Manipur nupi maruf AMNM all Manipur Chingmi nupi maruf AMT CNM all Manipur women social reformation and development sabas AMWSRDS all Manipur women's voluntary association amuwaba Janura Lamjinglen Kanglai Park CLK Human Rights Alert HRA International Peace and Social Advancement IPSA Kanglai Park Students Association KSA Laimarol Lamjing Kon, Laimakon, Manipur Janura Laistem Maruf, Macha Laima, Manipur International Youth Center, MIYC, Manipur Students Federation MSF, Nupi Union for Peace and Integrity Nupi, Pore Laimarol Maira Paibi Apunba Manipur, PLM PAM, United People's Front UPF Amadi, Women's United Development Organization Manipur, Wudoman Giluchingba Singh Amadi, Mamangda Lalhauluf Amagi Luchingba Oiramba, RK Sanayaimana Puna Kudek Piduna, UN R2P की प्रिंसिपल मखादा मणिपुर प्रोटेक्शन पिपिनबा डिक्लेरेशन की चेरोल अमा UN दा थाकिबने चेरोल अदुना मणिपुर थोकलिबा इशू असिगी मातांगदा चेही असिगी मेगी तांग कुलहुमदोइदा UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स बॉल्गर ट्रकना मीडिया की खुथांगदा लाउथोक्तुना मालेमगे मियामदा खंगनख्रबा मतुंग सेप्टेम्बर की तांग 38 दा पांथोखिबा यांखैमरी सुबह ह्यूमन राइट्स काउंसिल की सेशन हौदोकपदा महक मसाना मणिपुर की इशू सिंग अमुक हना पुथोखिबा अदुबु लुप सिंग असिना थागतपा फोंदोकले Manipur हौजिक ओरिबा फिबम असिगे मातांगदा UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स बॉल्कर ट्रकना इंटरवेंट तौरकपा असे UN की R2P responsibility to protect ना मरी लेनबा अमनी हाइना लौबा याई पनबा याबदी कुमजा इंग 1950 मरीफुतरागी अंगनबा सरुकता वांदा अमसुंग हानगी जुगोसाब्लियादा मास एट्रोसिटी चथकिबा मतमदा मफम अदुगी अवाबा तारबा मियोइसिंगबो ngak senbagi thabak sing international community na mapung fan lakhotpa ngamkhide masigi madung kumja inglisingani subna amada R2P gi wakalon asi puthorakpaga loinena kumja inglisingani subna manga de state amadi government ki makok thongba kayana saruk yaduna pangthokhiba UN World Summit ta amatoina waref loduna R2P ase chatnaba hokibane